Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Hawar ke hat mate hawroghat a hawar malom tomon ke thepar pek ajok school ahem lapen penang an hemrit kana hokpon. Ke damtang jangmi poni phaing kora sirkep arni ajwa por malom lakha kep hawar ke hat constituency ka parlo pregjam adim along tomon ke thepar pek ajok school lapen hemrit kana hokpen kisung ka chetong nang. Tomon ke theke jab along pregjam kana hok dun lake dojukha Samson Singh Engti High School, ME School, son si penang an adim along hemrit na hokpon lu. Son si cherep tokbi rong kimi arong bimol tokbi alang litum ke doa hem sok apuru ahem ta tomon ke japi rai ajok alang litum non ke doa thai kawe pen kisung thektik lu lapen bang sorong hemrit kana hokdun kado kawe pen don trok lapen palam ingti arong lakha isi don trok lapen ke palam ingti lakha hini pen don bhoson si prekja madim sitami tomon ke thepar pek ajok kisung phonang nu Lasi KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen EM Khonsing Rong Pia Tumalong Kirat Kicho Hangpon. Hawar ke pen Sivoram Kro KARBI ANGLONG News. Kerja sok dolang sok ke cilian ta velo sok taluksan la lo bagho ta bitin lo puru ta tuno babru group dalo kon group dalo gela ke do hempi mata non mata do thai masa velo jo dakai kopi hem ne ha tok bihe tok hem di tok bihe rong side lo la anda tok bihe side lo ino mata do thai velo jo hem ta ida anu jo anda pulse pon pura lo jabe amen ko sone amen daga hema malik amen hem ko amen ha daga rong don ko an bag do towe atomon lason hem ka henodun ahem ke distu arong bis ghar sebo ke no ke don potrok dak oksi dak do jibon nu lab ro tani liam ter nai lo dak bang bisi chel ha da bisilo puruta velo sokta bituna chilita velo sokta luson no jo chui dak do sing ro hai to hai nang rabi ma pu chalo sara tumo na sinang rab non manang rab the bote non malang te pulo jo do thai ve pin an lo no ve mata sang thai ma sa ve le nang rab te non mat nang rab te pulo jo chuni ri le যোৱাৰাতি বতাহ ধুমুহাত আমাৰ চামচং সিং হাইস্কুল খন বতাহে উৰুৱাই নিলে আৰু গছ ভাঙি ডাঙৰ গছ ভাঙি গোটেই বিল্ডিংখন টিনপাত আদি কৰি ফাৰ্নিচাৰ আদি কৰি গোটেই বস্তুখিনি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ধুমুহাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত এতিয়া আজি আমি ক্লাছটো বন্ধ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এতিয়া ক'ত বহাম কি কৰিম আমি কমিটি আৰু ৰাইজক জনাইছোঁ কি ব্যৱস্থা লয় অহা দিনত আমি দেখা পাম এতিয়া সদ্যহতে আজি আমাৰ চামচং সিং হাইস্কুলখন বন্ধ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পাঠদান বন্ধ কৰা হৈছে আজিকালিৰ ভিতৰতে আকৌ আমি যেতিয়া ক্লাছ বহিব আমি সিদ্ধান্ত লৈ আৰু হেডছাৰ অহালৈকে আমি বাট চাইছোঁ হেডছাৰ আহি পাব অলপ পিছত ৰাতিপুৱা আহি পৰিদৰ্শন Korkanthi constituency along APHLC rat amai kangnipon jangmi poni phai thongkep arne Korkanthi constituency ke parlo tekelangjon malongari kanti langso polling station along mai ke padupon Bangso amai along ni jang KARBI ANGLONG APHLC maipu Bikram Hanse APHLC organizing secretary Kursing Timung lapen ke manpeng ke do APHLC maipu IAS retire JI Katharatum chetongdun Bangso amai along jaseme kanti langso PS committee atom pen chepatir piponsi mai pedupon Bangso amai along 6 schedule aron lapet kaprek aron alam tami chethanpon BJP party atumke hemprek nang pithek thelu lapen team KARBI ANGLONG atumta hemprek ke hang thek thelu Athe Modi ke bang ahutame KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Bangso amai along 6 schedule aron lapet kaprek aron alam tami chethanpon BJP party atumke hemprek nang pithek thelu lapen team KARBI ANGLONG atumta hemprek ke hang thek thelu athe Modi ke bang ahutame KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hemprek alam asap taning je hai he BJP atumke Kaiketa development bupen anpar ke ajat asonta avelu lasinon ke bang je KARBI ANGLONG Autonomous Council kilik ahut ke APHLC song aphan pahai vek nang po council pachari long vek nang po puta chethan pon
lapen karbiatum hako pen koson sike do ke thak aron atanga puthak tami chethan pon 6 schedule along ketok alam kado kawe tami kachini akenang sor athe ke hemle chokim pusitami aron atang choklim nangji kali pulotang te bang so hem ilitum do thek the lasi 6 schedule aron chini ne pulotang te 6 schedule area long ke do sungkrongji lasi nelitum APHL se ahen pen rat aphan than pachini ajiputa IAS retire JI Kathar ahen pen rat aphan pachini pon body ka choyor la biye pietum non long recap choyor dead lo la pen long recap ko anake the matha long recap West Karbi Anglong e long recap long recap ulate West Karbi Anglong antar so si bang ke che to manga choyor non la pen sakorianta pil delia kago sewan hu the det le lo kom lo nge dak du de ho de dak do de non la ting ting tang lo si tang ni si he det up a master room bang pharoner kep a point lo di bang pharoner kep a point lo sakori pilo master akam hala bang pharoner kep ang bong pen karbi ke long dun bang phokep ra phove bang pharu troxi ra phikep ra phoke ke chia tum lang tha kopia polo sonai je pla Athema la 6 schedule ke en apo 6 schedule la tengke nang tum kido anda nang tum nang ji pu mati inglong aso nang ji pu ke non ne la ene det penopot ke ene pia pot lo BJP pot lo ke ene ki Athema high commando bang ke chia tum si ha ke chia tum aning hang le si claim karbi tum hana ilitum rong hang sang ho man ne tum han ke la ke sokidar ason bang ke toy pu ki plum ni arni si Prime Minister ke bang hot thek long lo bo ili tum MP phan ke bang pata da pipe bodi ni thek long lo ke di la he la itu 6 schedule ke en airport si la so je plang lo non matha bang pharuner ke ama store phan si kloi yon dor moha ki PG pulotang te bang ador moha jong si suri flike pulotang te kuti Tom kep rahini aci kloi John bang master dong labang pharoner kep do man PG kuti Tom kep rahini cikloyon namta lata cikloyon lapen ke hala song bong karbi tum phokep ra phobodi phokep ra pholote ko allo poisa long donji itu kuti hini ra lak hini long donji only kuti hini ra lak hini veji ke long donji lapen ke che tum ko allo ke long po hala bang pharut troxi ra phokep ra Plikabra potum keciatum ko an lo belong po ning nang cibidun ha kuti in koi ra sir kep ra paruner kep long ihala tu aci klojon wang keciatum la kuti in koi ra sir kep ra paruner kep gali la si RSS tum ningkan paru isia mison do RSS tum ningkan paru isiang bong pipilo ke klaim ipu a mison nang litum chini lo ma chini ne RSS atum ningkan pharu siang bong Bharat long kapachi planji pugela pugen lo Bharat adet mate India adet long dharmo ke isi wet nangi Hindu dharmo chot nangi la isi lo Bharat adet long language mate lam kaningje hai lam ta isi wet nangi Hindi chot nangi itum ka karbi agaro atiwa khasi la so lambang nang isa ponpe asami salam da bange marek re ponpe hindi cho nangi la son da taxi one culture itum ma culture ke karbi tum dulo garo tum da culture do tiwa tum da do lata one culture cho nangji durga puya pe na behre thang ta ave lapen RSS tum pulo India ke সংবিধান এ পাক ওয়েট nangi po non amat ke India long hong bidhan pakni do ko son lo isi bangke keng sang tum phan pangrum pet pen India constitution lo isi bangke tribal tum phan ke langaron lake 6 schedule lo te lang lo te pakni do ko lo kanon RSS tum pulo one constitution one flag India flag te pak wet nangi po sita India ke isi union of state pangrum et pensi India pu kasi plang pulon te a state tinta
flag e pak cibiun constitution ateng blonte Assam tumta ap mithang flag cibiun Nagaland tum people of flag chehangre Nagaland flag constitution ateng blonte flag cibiun state flag Nagaland state flag biun Karnataka non flag amithang do India state lo lason si flag ta pawe det nang ya state tinta amithang India flag e pak wedding lo laso flag e kopini non ko ka clear ke ardodi non ko ka clear ke et ka dugo dobo akil lok dobo di RSS tuma flag bang ke air chodian tha air more hala laji Dolamara long MPHC Mini Primary Health Center Foundation Stone Kangpupon Duarbagori constituency ke parlo Dolamara Rongjang Phongmen Phangcho Arong Along Jangmiponi Phai Thongkep Arni Mini Primary Health Center Mati MPHC Sekachelang Ahem Kapathir Ponji Aphan Long e Kangpua Jaimek Pamanpon Maya long pen alohi sarpo aman pen ake hai medical EM khonsing rong pi ahin pen si bangso long e ingpupondo Ferangke tum karjo hut nang ke thandu na tengki labangso MPHC along mesian se kachilang awar sai jaseme tong sekot akeso sorlo somar atum oso chopat he hai huya phan do pola pen ambulance awar sai la pen kaprek awar sai aphan KARBI ANGLONG autonomous council pen chingwai pon pen pachon pon popusi than pon Lapen non malom hur ke chudut illegal appointment aputhak medical EM khonsing rong pi ahin pen kaninje pon ke illegal appointment aputhak ke KARBI ANGLONG autonomous council pen kangsai ponji aphan claim pon popusi ningje pon Bangso long MSc Richard Togbi Borsing Rongbi joint director health department atum chetong dun Tarpung pen Dorsing Togbi KARBI ANGLONG news Bangso hospital ke MPHC padam bed abe oi fisita me dakmen ditum body pon bompo upgrade je ban apen ke non dak army tum ki ote kang hendo si olason hai dabang itu mane dak bed thedi male ward and female ward bang hoi kon man sil tum body apen ke dak doctor indota bangalo non kisuman facilities non prabjin ben itum staff dak diput po dak rada pan anso si ratum ali ke palong ditum body ambulance service do pom batali itum tokono we have already noted that there will be an ambulance service here very soon and all the facilities related to MPHC will be immediately done Mutirola pelalang ris sangho tu health and family welfare along illegal appointment do labang sobutang na do busipula sila bang sobutang na lipilo lam KARBI legal and illegal la sola mangke nili tumta council long mangde penafi as per council procedure itu in advertise call that penafi interview call nangji interview call that penafi si kopi ma kangsai aron an mang hala shooting silitum already appointment kipom lo call department kalilo 30 department are doing the same laben ke alang tum itu non kininge ba malam mangke through Facebook sini long hai 2019 alam selang tum India 2019 of the 2022 lo te alang litu men pen hala susinang jong dun sonte itu action ke bang asat so because to kiji apolo but non kinikan ko ano parta koi phesi tame ni litum asola mang sailo ako alang litum alang litu group inut bahani ni long abang huni lipudun lo since PM is visiting KARBI ANGLONG so litum kadok batai si BGC dulu si PM bang det beneficial aja tani nasi ngai balam tani galang dama thanong lo aso si PM bang det beneficial aja tani nasi ngai balam tani galang dama thanong lo aso thande benefita tongalang ditu vegetation gitu ne gela bang Contractor Kamini Senarpi Tovar Semar Tangte Akopen 90% atangka mate Ketengsi 50,000 Laben Aduntu 4 crores 19 lakh 84,804 atangka withdraw that pusi all Dimasa Student Union otumpen akoy pipon District Press Club of KARBI ANGLONG Asai Hemalong All Dimasa Student Union KARBI ANGLONG District Mephu Povitra Nunisa All Assam Gorkha Student Union KARBI ANGLONG District Mephu Surjo Chetri Sorkari Gaubura Kherbari Area Luthai Hojai Gaubura Kherbai Tonke Bahadur Chetri Atum Pherangke amai Ingnipon Bangsoke Jongpon Atengke ICBPOF Dhonsiri Bajar Pen Kherbari at 7.42 kilometer under AAP for the year 2020-21 Aningkan Apartment Tovar Selamlu 7.42 kilometer Angbong Pen
3.5 kilometer an ke tanglo achi tim ke tangte atowar ke claim ke dam along sangti arlong ke en nang jadim longle la pen sangti kache klam kleadim pache klam bor isi aron ateng pen sai claim kledet sangti la pen longle thok puri pen rular pakong longsi it suling ita donbom lolasi kherbari arada tum chingrum si sai ke claim kemi par pe joine jesong lobonda dhonsiri local MAC EM prodip difusa pen Nagaland pen Nepali amonit wang osi protest claim lopu ADSU tumphan arbok ponthurong contractor kam ke claim pame kalidet pu ke puji ke aphit alam lo EM prodip difusa ke contractor aphan raidun rong puta ADSU KARBI ANGLONG district meipu povitron nunisa pen ningjepon hala putowar ke tangji aphan 50-40% an cyclem nang langbon ta contractor atum ke tengsia pharman 50 lakh lapen adon thu 4 crores 19 lakhs 84,804 atangka withdraw at lopusi ADSU meipu ningjepon সংবাদ মেল আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ধনশ্ৰী বজাৰৰ পৰা খেৰবাৰী য'ত নেকি ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে 7.42 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে চেংচন হৈছিল আণ্ডাৰ এনুৱেল একশ্যন প্লান 2020 আৰু 2021 আৰু ৰাস্তাটো বনাবলৈ কনক্ৰিট ব্লকৰ লগত বনাবলৈ চেংচন হৈছিল তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পালে যে ধনশ্ৰী বজাৰৰ পৰা ডাউজিং ফাৰ্ম গাঁৱলৈকে য'ত নেকি 3.5 কিলোমিটাৰ মান হ'ব তাৰলৈকে কনক্ৰিট ব্লক বহা হৈছে তাৰপাছত ডাউজিং ফাৰ্ম গণেশ মন্দিৰ ডাউজিং ফাৰ্ম পৰা খেৰবাৰী য'ত নেকি তাৰ পৰা 3.5 কিলোমিটাৰ মান হ'ব এই কনক্ৰিট ব্লকৰ জাগাত তার অকল পাথর আর মাটি গাড্ডাত পেলাই পেলাই বোল্ডোজার লগত লেবেলিং করে আছে গতিকে আমি এই দেখি পেলাই আমি বারম্বার তাত কাম করা বিলাকত কৈছে যে রাস্তাটো কনক্রিট ব্লক নেপেলাই পেলাই ইয়াতকেও তেনেকা মাটি পেলাই পেলাই বোল্ডোজাৰৰ লগত লেবেলিং কৰি আছে তো ইয়াতে কৈ আছে যে ৰাস্তাটো এনেকুৱাই হ'ব গতিকে আমি বাধ্য হৈ পেলাই যদিকে আমি গম পাইছে যে 7.42 কিলোমিটাৰটো অলৰেডি কনক্ৰিট ব্লক লগতে চেংচন হৈছিল তাৰপিছত আমি এই বাধ্য হয় যোৱা 26 এপ্ৰিলত আমি খেৰবাৰী আৰু খাংখাই দিছা ৰাইজে ওলাই পেলাই এটা সংবাদ মিডিয়াম জৰিয়তে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু আমাৰ দাবী আছিল যে যেনেকা চেংচন হ'ল যেনেকা প্ৰজেক্টত আছে তেনেকা ৰাস্তাটো হ'ব লাগে বুলি আমি মাত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই দাবী কৰা হৈছিল জনক কথা বুলি ক'ব লাগিব আমি দাবী কৰাটো অকল কন্ট্ৰাক্টৰ যাৰ নামত হৈছিল কন্ট্ৰাক্টৰটো হৈছিল আমাৰ শ্ৰীমতী কামিনী সেনাপি বাইদেউ বুলি তাৰ নামতে কন্ট্ৰাক্টৰ হৈছিল কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা যে 28 তাৰিখত আমাৰ লোকেল MAC বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ EM শ্ৰীযুত প্ৰদীপ ডিকুচাই এটা সংবাদ মেল পাতি পেলাই আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ওপৰত হি কাউণ্টাৰ দিয়া হৈছে আৰু ডিকুচা EM ছাৰে কৈছে যে 5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা অলৰেডি বনোৱা হ'ল আৰু কন্ট্ৰাক্টৰে 2 মহিনা সময় লৈছে আৰু ৰাস্তাটো কামটো কনস্ট্ৰাকশনত চলি আছে বুলি কৈছে কিন্তু আমি যেনেকুৱা দেখা পাইছে তেনেকুৱা হোৱা নাই আমাৰ দাবিটো অকল হ'ল যে কনক্ৰিট যেনেকুৱা চেংচন হৈছে কনক্ৰিট ব্লক বহাই পেলাই তেনেকাই ৰাস্তাটো হ'ব লাগে বুলি কৈছে আমাক ইয়াত কোনো পাথৰ আৰু মাটি পেলাই পেলাই তেনেকা লেবেলিং কৰাটো আমি নিবিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা ই তাৰ পাছত আৰু এটা কথা কৈছে যে এটো এটা অৰ্থহীন অভিযোগ বুলি ক'ব লাগিব যে আমি নাগালেণ্ডৰ পৰা আমাৰ খেৰবাৰী গাঁৱৰ চৰকাৰী গামুৰাই লুঠাই সজাই চাই নাগালেণ্ডৰ পৰা মানুহ আনি পেলাই আমাৰ নেপালী বিলাকত আনি পেলাই ধাৰণা কৰা হৈছে বুলি কৈছে তাৰে গাঁও তাৰে সমষ্টি মানুহলে তাৰে সমষ্টিৰ মানুহক আজি হি EM হোৱা পাছত চিনি নোপোৱা হ'ব এটা বহুত আশ্চৰ্যজনক কথা কিয়নো তাতে প্ৰতিবাদ কৰাটো ৰেলী কৰাটো আমাৰ খাংখাই দিছা আৰু খেৰবাৰী
তাৰে সমষ্টিৰ মানুহ আছিল কিন্তু আজি সি চিনি নাপাই পেলাই নাগালেণ্ডৰ মানুহক আনি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে বুলি কৈছে আমি কোনো নাগালেণ্ডৰ নেপালীবিলাকত আনা নাই আমি খাংখাই দিছা আৰু খেলবাৰী ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে নিজৰ ৰাস্তাৰ দাবী কৰিছে আজি মই এজনক যোনে আমাৰ লগত এই দিনাখন প্ৰতিবাদ কৰোঁতে ওলাইছিলে এজনক আমি চিনাকি কৰাই দিব পাৰিম আৰু মই আমাৰ ইয়াত চাব ইটো ক'ব বিচাৰিছে Under 13, Under 16 Academy Football Tournament Samelangso Mini Stadium Pathu Aklamalong Angdung Kiti Pathupon. Jangmi poni phaing kora sirkep arni Samelangso Sports Association mai phub Bidya Tisolapen Kongchunbang Gulab Kramsa Atum Chepatir Piponsi Karlitang Memorial Ru Samson Singh Ingti Amenpen Under 13 Under 16 Football Kapathu Angdung Kitipon along Alohiaman pen kache tongdun Lakha Kripli Korkanthi Constituency EM Raju Tiso Samelangso Police Station Official Khogen Bora Lapenki Penang an Manpengki dotum chetongdun Bangso ke pathu ponlake Samelangso Under 13 Under 16 lapen Dengau mate Denarong Morning Star Under 13 Under 16 atum angbongsi angdung kitialong pathu ponlu Lapupu pathu bomben Dengau mate Denarong Morning Star atum thekmuchon ajok Under 13 Under 16 sita haipondetlu Bangso football ke pathualong kelang chari ponatu middle referee Rukasen Rongphar right referee Sarlong Terang left referee Longchari Be Samelangso pen Longbamon Ingti KARBI ANGLONG News pen Chepati Pipon Ru Samson Singh Ingti Memorial Football Tournament Championship pini bang bom pen pini angdung kitilong labang solong aluhi salpo ini tum supapon potinong korgathi amisi pencenglok Samelangso Police Station OC sir pencenglok dak Samelangso potinong korkanthi mondol maifu pencenglok alang lirong kachirabdun Korte do ans tami pini labangso football championship Chepate long mangsitong dulap asi labangso akhela bi pon ke kithurmi owe kimi atom fan ansu se khela aprang ke paprang pon thegi phansi labangso akimang pe sini tumda khela kibi pon labangso khela kibi pon ke tum kasing honai for tingnon korkanthi MSC mate EM sir nangsirabdun pik labangso logot Samelangso Municipal Board Chairman Sir Robinson Rongpi alang lista minang cirabdun pe labangso alang litum nang cirabdun jone sepini an labangso khela kepachun pon ikthek la tane pini ang dung kitil la chen ke hai pon bangke lake Denarong Football Academy Morning Star Academy pusipu alang litum